Webafowethu sekubakhele igama abaculi bakaMaskandi ke abangcweka ke einkundleni zokuxhumana ke lapha ke ngamazwi ke okudala ukuthi ke bathola ithuba ke elingqayizivele ke bobabili ke lapha ke babe khona ke lapha ke kuyi-line up ke ngawo ke umcimbi ke wempucuzo kuMaskandi ke festival. Bafowethu ngicela uqala ngenibingelela kwesiqiniseko ke esemedia uqala ungena kule channel ke cela wenze okulungileyo ucindezele button ka subscribe ke uze ke uzibeke ithubeni elihle kakhulu ke lapha ke lokuthi uthola ama video ke engizokwenzela wona. Webafowethu ke isematheni ke indaba ke kaMayogathi ke okuyinsizwa ke lapha ke emfishane ke eyaziwa kakhulu ke ngokuthi ke ikhona ke nayo la endimeni kaMaskandi futhi ke izakhele igama ikakhulukazi njengoba ke bilokhu ke italabhana naye ke lapha ke umbeje ke okungoxolisane ke lapha ke labantu ke bobabili ke kubasize kakhulu ke lokho bathatha kwaba beke ithubeni elihle kakhulu lokuthi ke babe semehlweni abantu ke bagcine ke abantu ke bebe nezikhalazo zokuthi ke bafuna ke ukubabona ke na kuyimpucuzeko lapha ke okubakhele ke igama ke kakhulu ke yiwo ke umntalapho njengoba ke ephinde ke uMayogathi ke osukwini namhlanje ke waziphosa zonke ke kuyena ke lapha ke umbeje ke emtshena ke ukuthi ke kufanele ukuthi ke lapha kuyimpucuzeko ke ashesha afike ke ekseni ngo9 ngoba amavukane ke uthi ke adlala ke ekseni ke kusho yena uMayogathi ke etalapha bani ke yena ke umbeje ke lapha ke ethi yena ke uzovala ke umcimbi futhi mase evalile umcimbi ke ungizwe umchuni ke uthi ke uzobe ke emgcoba ngokusemthethweni ke abe inkosi ke kaMaskandi njengoba ke eseyiyona ke inkosi ke lo mntalapho ke bafowethu ke ubakhele ke igama ke abantu ke njengoba ke sebevela ke nase kuyimpucuzeko ke kuyi-line up.